Sekarang kan tengah viral pasal intern yang pelawak tu kan. I nak cerita dengan korang satu kes yang I handle dulu masa I kerja HR. Did you know that kalau you bercinta dengan staff satu company tu, terutamanya company MNC, and HR dapat tahu and you menjadi buah mulut company tu, you mungkin menutup peluang you untuk bekerja di sana. Sebab it's totally normal for some companies untuk ada polisi yang diorang tak boleh nak hire couples. So kalau orang yang nak apply satu pekerjaan tu just so happen that dia punya partner tu bekerja di situ juga, companies ada hak untuk tidak hire you. Kalau you kebetulan bercinta selepas you di hired, dan kalau diorang nak lepaskan you hanya sebab you guys jatuh cinta, that is not probable cause. But it's not against the law for them not to hire you in the first place, sebab tempat kerja ni diorang nak avoid masalah rumah tangga spill over dekat tempat kerja. So diorang tak nak lah korang bergaduh dekat rumah tapi dekat office bermasam muka. Disebabkan kau bengang dengan dia, hal boyfriend girlfriend, kau tarik isu tu tak nak kerja inter department. Macam tu. So the trope of intern bercinta dengan CEO, dia punya manager tu macam in real life is not a good idea.